Nĩ ikinya rĩrĩa thirikari ya kaunti ĩno ya Narok ikinyũkĩtie rĩa kuona bata wa gũkuruhania mũingĩ wa mwena ũyũ harĩ mĩbango ya uthii wa nambere. Mutongoria wa aria aingi mbunge-ini ya kaunti ĩno Bernard Torome akiuga mũingĩ nĩ wagĩrĩirwo kwĩyumagiria kwaririria maundu marĩa urenda mahingio. Sasa tumehusisha wananchi, wametoa maoni kusema tutaanza na jambo hili ili tuweze kuendelea na lile lingine. Kwa hivyo tunachukulia hii jambo kama ni jambo muhimu sana kwetu. Tumekutana, juzi tulikutana kama assembly tukiwa wote, tukarudi tukaenda kwa wananchi, na leo pia tumekutana na stakeholders wote ya kwamba tunapozungumza tunazungumza na sauti moja. Nake minister wa kigina mwena ũyũ Morgan Siroma augite nĩ maranĩria na atongoria a kĩũteti ũndũ ũmwe na ikundi itarĩ cia gĩthirikari niguo kwarĩrĩria maya megie uthii wa nambere. Tulikuwa tuna keti ndio tujue mwelekeo ipi ambayo tuko kwa kaunti yetu kwa mambo ya maendeleo na resource allocation. Vile mimi nataka kushukuru serikali ya Narok County sababu this time round wamehusisha kila mwananchi. Ritana rĩrĩ riumanĩte na mũingĩ wa mwena ũyũ ũkoragwo ũtekwĩyumĩria hĩndĩ ya cikaro cia kwarĩrĩria maũndũ marĩa thirikari ĩrenda kũmekĩra. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Mwangi.